Le verbe manger au présent. Le verbe manger au présent. خوړلو فعل په اوس زمانه کې. Je mange. Je mange. زه خورم. Tu manges. Tu manges. ته خورې. Il mange. Il mange. هغه خوري. Elle mange. Elle mange. هغه خوري. Nous mangeons. Nous mangeons. موږ خورو. Vous mangez. Vous mangez. تاسو خورئ. Il mange. Il mange. هغوی خوري. Elle mange. Elle mange. هغوی خوري. Les exemples. Les exemples. مثالونه. Je mange 2 poulets par jour. Je mange 2 poulets par jour. زه په ورځ کې 2 چرګان خورم. Tu manges trop. Tu manges trop. ته ډېر خورې. Il mange environ 5 fois par jour. Il mange environ 5 fois par jour. هغه په ورځ کې شاوخوا 15 ځله خواړه خوري. Ce qu'elle mange m'est indifférent. Ce qu'elle mange m'est indifférent. هر څه چې هغه خوري زما لپاره بې تفاوته ده. Nous mangeons des fruits après le déjeuner. Nous mangeons des fruits après le déjeuner. موږ د غرمې ډوډۍ وروسته میوه خورو. J'espère que ce que vous mangez est sain. J'espère que ce que vous mangez est sain. هیله‌مند یم هغه څه چې تاسو خورئ صحي وي. Chaque semaine, il mange 2 kilos de poisson. Chaque semaine, il mange 2 kilos de poisson. هره اونۍ هغوی 2 کیلو ماهیان خوري. Je ne sais pas ce qu'elle mange. Je ne sais pas ce qu'elle mange. زه نه پوهیږم چې هغوی څه خوري.